sekretari, gospodi generali, oficiri, podoficiri, iznad svega, poštovane porodice, palikoboraca. Evo danas, kako treći put obeležavamo Dan veterana. Srbija ratuje više od 100 godina, a mi treći put obeležavamo Dan naših ratnika. Srbija se za svoju slobodu, pravo da odlučuje, bori 100 godina i više, a mi treći put obeležavamo dan kada smo dobili veterana. Govori to o nama. Govori to o narodu koji je želeo slobode, narodu koji je uvijek bio na pravoj strani sveta, narodu koji baš nikada nije pogrešio u izboru, narodu koji je mnogo veći, moćniji i brojniji, baš nikada nije stao na stranu zla. Čak i kada je izgledalo da će zlo pobediti i da će zauvek vladati. Govori to o nama,